World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house. Intambara y'isi ya gatatu iregereje nk'uko bitangazwa na Donald Trump, ni mu gihe Joe Biden we yamaze kwemerera Ukraine kurasisha misile za ATACMS. Ni misile Uburusiya bwatangaje ko umunsi zizakoreshwa mu ntambara abizaba bibaye intambara y'isi ya gatatu. Ubwo Putin yari ari kuganira n'abanyamakuru, yatangaje ko atunze intwaro kirimbuzi kandi z'ubukana buhambaye zifite ubushobozi buremereye cyane kurusha bombe atomike zatewe Hiroshima na Nagasaki. Abazi intambara y'isi ya kabiri bazi uburyo izo bombe zagize Ubuyapani n'uburyo zabasigiye ingaruka kugeza magingo. Ukraine ishobora gusibwa ku ikarita y'isi nitareba neza. Ushobora kuba utarigeze wumva iby'intambara ya Armageddon yahanuwe muri Bibiliya, intambara izarimbura ikiremwa muntu ku isi ikagisiga iheruheru maze isi igasigara itekanye nuko ikongera ikaremwa bushyashya. Abanyarwanda baciye umugani ngo nyamwanga kumva ntiyatinze kubona, kandi igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Ukraine na Amerika bakoze intare mu jisho. Ukraine yarenze ku murongo utukura, yakoresheje misile za ATACMS yahawe n'Abanyamerika. Izi misile z'isenyuka rihambaye zifite ubukana, yakoresheje misile 6 mu gitero yagabye ku Burusiya. No kubwirinzi bw'ikirere byo muri Moscow ubasha gupfubya 5 muri zo, imwe ibasha guhanuka yikubita hasi mu isenyuka rihambaye, yangiza ibikorwa remezo byinshi. Ese ubundi ATACMS ikora ite? Iteye ite? Ifite ubuhe budahangarwa n'ubuhe buhanganye n'izihe mbaraga mu bya gisirikare? Reka turebere hamwe uko iyi misile ikora. Iyi ntambara akunda gukoreshwamo misile ntoya, amaroketi n'ibindi, ariko iyi ngiyi ATACMS ni misile y'isenyuka rihambaye, ifite ubukana, igendera kure ku muvuduko w'ijwi kandi ikagendana imbaraga nyinshi cyane. Iyo yikubise ku butaka yitsa ubutaka kandi ikarimbura byinshi. Ni misile yakozwe mu 1986, ikorerwa muri Amerika. Kuri ubu ibihugu biritunze ni ibihugu byibarizwa mu muryango wa NATO n'ubwami bw'Abarabu. Iyi misile ipima ibiro 1670, ikagira umurambararo wa metero 4, ikagira amababa yifasha kuguruka apima metero 140 n'umubyimba wa milimetero 610. Ibasha kuraswa mu ntera ya kilometero 300, ikagurutswa mu kirere byibuza kuri kilometero 50 itwawe n'indege. Ikaba ibasha kwikorera umutwe w'igisasu upima ibiro 210. Nyuma y'iyi misile kandi mu bubiko bwa Ukraine bafite misile za Storm Shadow bahawe n'Ubwongereza n'Ubufaransa. Izi misile nazo batangiye kuzikoresha mu ntambara n'Uburusiya. Ese wowe urabona iyi ntambara iraza gucura iki? Urabona biraza guherera he? Dore yuko ibinyamakuru byinshi ndetse n'isi muri rusange n'abayituye bategereje igisubizo cya Putin nyuma y'amagambo yatangaje avuga ko izi misile umunsi zazanywe muri Ukraine zigakoreshwa ku ntambara yabo n'Uburusiya ko bizabagiraho ingaruka nyinshi cyane kandi zikomeye. Tubyitege, katubihanga amaso wa mugani w'Abanyarwanda.